Preko Une i Save, to su Srbi, zubati, to su najveći zlikovci. Tamo nema poštenog čovjeka. To su sve ubojice, silovatelji, pali kuće, rušitelji Sarajeva. Kakva je to logika? Kakva je to, to stvarno nema veze s mozgom. Jer, ne znam je li kome promaklo, ja sam desničar koji brani Srbe. Gledajte, ti ljudi su poremećeni, neke od njih znam, neki su zločesti. Dakle, uspoređivati tu, pa i Orbana na kraju krajeva. Šta je Orban? Orban je ratnik, ubojica. Orban je za mene jedan klaun, ok? Kaj ćemo sad? To govorim već 5 godina. Orban. Razumijete, dakle, ja kažem, oprezno sa Rusijom i Ukrajinom. Ne guraj nos tamo gdje mu nije mjesto. Ne guraj nos tamo gdje, tamo je jako hladno. Buti se smrznuo nos. Dakle, nemar, nerad, provincijalizam, javašluk, od dođavola, gospođo. Dakle, jesmo se razumijeli?